Danas sam sminu da vidimo ko će dobiti 100k. Ko dobije treba da mi se javi na Discordu. Ko što sam već spomenuo u klipu. Tako da vidimo ko će biti sretni dobitnik. Sretni dobitnik je Aksa Marković, javi mi se na Discordu, imaš moj Discord u opisu klipa da ti prebacim pare. Također u sljedećem klipu isto imate 100k na sampu, tako da osvojite slobodno ime i prezime, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! I pozdrav svima, došao novi klip, evo nas na Rageu. Nismo dugo bili na Rageu. Sad ću vam pokazati šta sve ima novo na Rageu. Naravno samo prvi početka je Rageu. Kažem da i u sljedećem klipu imate 100k na sampu. To ću naknadno izvući malo kasnije, sad se strpite da samo ovo završimo. Novi sistem koji je došao jeste ovaj Winter Pass. I ovo zadaci, kao što vidite. Ovo se svakih 24 sata restartuje. Znači, kada odradite dobijete određen broj ovih zelenih. Također imate prodavnicu gdje možete da kupite Premium Pass za BSC za 7.500. Možete kupiti 2200 ovih zlatnih emeralda za 500. Možete 11.500 za 2.500 i možete 50k od tih za 10k. Onda idete ovdje u početno. Možete na prvom levelu dobijate kutiju. Znači ovo vam je osnovno, pišem ovdje osnovno. Evo vidite, ja sam 10. level. Evo ja sam došao do odeće ovdje, to je ovaj moj komplet. A sljedeće mi je na 11. levelu i dobijem Silver Ripa. Naravno ima ovdje mnogo dobrih nagrada, evo otići ćemo brzinski do kraja. Da mi dođemo do kraja, evo. Na 80. levelu dobijamo za Torn, ako dođemo do 80. A ako budemo uzeli premium, dobijamo svakakve pušovite ovdje dole. Sve imate ovdje gore. Ovo traje sve do 28. februara sljedeće godine. Također na aktivnoj igri imate ovo, koje što je prije bilo. Znači ja sam ovdje trenutno 5. level. Pa skupljam level i sad da napravimo familiju. Evo, kao što vidite, ovo je moja imovina. Imam motor. Evo, piše vam ovdje sa strane koje vam je vozilo marke auto. A motor je ovaj, za 42.000 sam kupio. On je najbrži motor u igrici. Meni se čini, mislim. Sad mi idemo do kasina. Da uzimo spin. Mislim što označuje, ne znam što sam ja zapravo. Idemo, dajmo. Htio sam prije da ga vršim, ali mislim, htio sam da snimam klip. Oni, možda što što znate, izašao je 3 parta za Deda Mraza. Ostalo je da izađe još jedan part. Taj part će snimiti kasnije ili sutra, izbacit ću i tu završavamo sa Deda Mrazom na samom do nas. Tako što da... Znači ima mnogo novih stvari na Rageu što su došle. Ako neko se odtoženo, se pozivio na Rageu. Kao što znate imamo mnogo novih stvari koje su došle na Rageu, imat ćete Discord u opisu Rageu. Pa se pridružite i dođite na server da se družimo zajedno, ako želite. Ja sam kupio dozvolu za lov, to znate, pa ćemo u jednom od klipu da idemo da lovimo životinje. Znate, imam 2 ključa, to sam ključevi od pola. Znači da bi lovili treba vam nož, puška, musket i shotgun ammo.
dozvolu za oružje, trebam dozvolu za lov. Da bi mogli da loviti. I evo blizu kazina smo. Evo da se parkiram. Ajde, parkirat ću se na parking zonu, idemo ovdje, ovako. Parkirat ću se pored ovog auta. Gasimo motor. Zaključavam također motor da se mi troši gorivo, evo vidite, to je ta jakna. Inter Battle Pass i ona godišnja kapa što sam dobio. Preko misija tih što sam radio u Battle Passu. Znači, ko što sam jedno rekao, na svaki 24 sata se resetuje, to tako da možete da radite. To znate. Ovdje što ćemo dobiti četvrtinu. Ja nisam čekao da će se ovako baš prosutno. Pa ovo piše ovdje. Ne znam. Nek radi, nek zaradi. Evo, jutro oslodio platu i dobio sam 50 000. Znači, što više radite poslova, više XP dobijete. Tako da bi vam preporučio vozite i radite ovo dok možete vredne nagrade, da uzmete možete i da prodajete ovo od Battle Passa. Vozite sa prijateljima, radite u paru ako vam treba nešto u paru da uradite. Ako možete nešto uradite sami, nisu teški zadaci. Tako da pozorite, nemojte da propustite šansu. Uzmete ogromne pare i ogromne nagrade. A ja sam u kazinu dobio 15k. Ćemo otići časno do pijace vozila, da vidimo što tamo ima. Znate da sam zadnji klip izbacio pre 3 nedelje na Rageu, pa sam odlučio sam poslije dužeg vremena opet da izbacim jedan klip na Rageu. Da ne bude samo klipovi na Stampu, pošto na Stampu već je posao monotono da se non stop snima, nema šta da se snima. Idemo do tamo da vidimo što nudi u prodaju. Ako nam se svidi može još neki auto da kupimo još jedan auto. Čim završimo na pijaci, ja ću preći na zavrtim da izvučemo pobednika od Forkaj i pobednik će morati da mi se javi na Discordu, pošto ja sad ulazim sam, pošto radim ove emisije ovdje na Rageu. Pa treba malo više vremena, tako da mi se i ovi prošli pobjednici koji nisu dobili nek mi se jave na Discord. Discord imate u opisu mog klipa, ne znate. Mi smo tamo 5 km. Kao što možete vidjeti, motor ide jako brzo, motor može ići do 230, ali pošto ja moram da pazim da ne padnem da malo lik da me popusti zbog moje greške, ne ajde. Da mi udari umro bi iste sekunde na mjesto. Ćemo da se parkiramo ovdje iza. Tu smo parkirali. Ček. Da vidimo. Znači ima mnogo dobrih kola. Stani. Reci. Turbo samo 83.000 brate i ovo turbo engine Eto da vam ponovim nam je Kvatspolik. Da, ali onda imaš motor koji je Evo. 175.000. Znači ima mnogo ovdje dobrih vozila da znate. Tako da, Sad neću gledati sva vozila pošto ima dosta likova. Idemo ovdje. Evo. Sentina Classic 140k. A vidite kako je dobro nabuđen. Ali ja već imam dva auta kao što sam vam rekao.
Vidite, ima svakakvih auta. Da imam kao ovo je 6 auto. hiljada. Ovaj BMW. Ne, čekali smo sat vremena. Ono, ja čekam da ti već sad. Ja Ima sam mnogo dobrih otišao voza ovdje, da znate. Imamo koji ovo auto. Pegasus. Ima dobrih auto, da znate. Tako da dođite, radite, zaradite, možete dosta pare da uzmete. Mi se prelazimo s tim. Kao kada kroz pravi život ja krenem isto se osjećam. Kada dođem na ovaj scener ekipa je cool, sve je do maksimuma full, nijedan nije kao